Tribu Guban Manughaw-as ng Dumangas. The tribe leader is former SB Hasmin Goles Ocampo, and then assistant tribe leader is SB Ruben Talon and John Dale Azucena, and their choreographer is John Paul Patrimonio, and their musical director is GP Henzon. Number of performers is 160 dancers and drummers. Gikan sa Guban Manughaw-as sang Dumangas, ang ila mainit nga pag-abi-abi sa inyo nga tanan. Ang Banwa sang Dumangas isa ka first-class coastal municipality sa probinsya sang Iloilo nga ginabugusan sang 45 ka mga kabaranggayan. Ginkilala ini nga Banwa bilang isa ka mga top rice producing municipality sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Wala sa payan nga nagapanguna man ini sa ginahalinan sa mga saboroso nga Bangros, Lokon, Balaskugay, Pasayan, Alimango, Kasag, Talaba, Bagungon, kag iban pa nga nanarisari nga dunang manggad halin sa kadagatan kag kapunungan sang Dumangas. Bilang tanda sang dako nga pagpasalamat sa mahal nga Dios, sang matinggas nga grasya nga ginahawas sang ila talamnan, subong man sa bugana sang ila paghawas sa ila kapunungan kag kadagatan. Tuigan nga ginasaulog ang dako nga pagtililipon paagi sa paghiwat sang ila Hawas Festival. Kada katapusan nga semana sang bulan sang Oktubre. Sa nasambit nga pagilinugyaw kada Hawas Festival, sila nga mga Dumanggasanon nagatililipon, nagasilinadya, kag nagasalusalo sa mga pagkaon nga bugay sang ila dunang manggad. Hantod ang Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023 nga nangin kay gayunan sa ginhatag sang kahitaasan para sa ila, para masaksihan naton tanan ang pasundayag sang ila Hawas Festival. Hindi pa sila kuno ready. Hindi pa sila kuno. Sound check. Okay, so while we are waiting and while they are preparing, I just would like to go back again to the acknowledgement of our major sponsors. Iloilo City Government of Iloilo, Iloilo Festivals Foundation Incorporated, San Jose Parish Placer, SM City Iloilo, Iloilo Provincial Government, and Mega World Corporation. We also would like to say thank you to Legato Health Technologies, Smart Communications, San Miguel Brewery Incorporated, Coca-Cola, JS License Group of Companies, More Power, DBC Homes, Ayala Corporation, Robinson's Mall, F. Guria Group of Companies, Grab, Uswag Ilonggo, Extendops, Congresswoman Jam Baronda, Sagility, Double Dragon Corporation by Edgar Injapsha II, Panay News, PLDT, Vista Mall Iloilo, Metro Pacific Iloilo Water, Metro Iloilo Bulk Water, GF Falsis Group of Companies, WNS Global Corporation, Toyota, Mang Inasal, Tanduay, Converge, Pascual Consumer Healthcare Corporation, Globe, Qualimed Hospital, Bank of the Philippine Islands, To Go, Palawan Pawn Shop, Department of Tourism Region 6, RCBC Discartec, Manila Bulletin, Fiesta Souvenirs, Development Bank of the Philippines, Iloilo Supermart, Krispy Kreme, 24/7 Philippines Incorporated, Zo TV A to Z, Global Business Power, Land Bank of the Philippines, Injap Tower Hotel, Adauge Commercial Corporation, Avida, SEDA, HealthLink, Home Credit, SkyGo,
Jollibee, Nature Spring, Inspiro, Angelina Bake Shop, Optimized Customer Solutions Incorporated, distributor of Nestle, Philippine Daily Inquirer, Amaya, Ayala Shops, Ayala Land Office, Metro Iloilo Water District, South Balibago Waterworks, and Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ulagan, banwakong nahamutan, ikaw ang gintunaan sa kalimayan. Ilonggo, ako nga tunay, na nagapuyo sa higat sang baybay. Manamit, maghiay-hiay, sa tagi-pusoon, bugos ang kalipay. Ilonggo, ako nga tunay, na nagapuyo sa higat sang baybay. Manamit, maghiay-hiay, sa tagi-pusoon, bugos ang kalipay. Dali na sa Kasadyahan sa Kabanwahanan, Dinagyang! Okay, again, we would like to acknowledge the core group of the steering committee of Kasadyahan sa Kabanwahanan 2023. Our chairman is Eden or Dr. Eden Dariada, and then the head secretariat is Joserol Hamile, and assistant secretariat Rembel Hormilosa, head media production Ria Española, and then assistant media production and film director Joshua Sargado. Documenter Lenny Rose Mucho, PhD, Rowena Peconcilio, and then on the different judging areas, we have different coordinators. Ria Española, judging area 1, judging area number 2, Lenny Rose P. Mucho, judging area number 3, Lina Dordas, and judging area number 4, Lirey Salutin. And then the overall facilitator is Cherry Elgario. Matamis na pulong ang akong ginmakan. Dili ko ikaw, ulagan, banwakong nahamutan, ikaw ang gintunaan sa kalimayan. Ilonggo, ako nga tunay. Guban Manughaw-as ang Dumangas is that their tribe leader and tribe manager is Stephen James Forster and Hasmin Goles Ocampo. Assistant tribe leader is SB Ruben Talon and SK Janjan Azucena. Their choreographer is John Paul Patrimonio, and then their costume designer is no other than Roderick Arias. Halabira, Kabanwahanan, dali na magsinadya. Halabira, halabira, Kabanwahanan, dali na magsinadya. Ilo-ilo ang banwa ko, di nakingatlan. Matamis na pulong ang akong ginmakan. Dili ko ikaw, ulagan, banwakong nahamutan, ikaw ang gintunaan sa kalimayan. Ilonggo, ako nga tunay, na nagapuyo sa higat sang baybay. Manamit, Each competing tribe actually will be judged based on their choreography, which is the suitability of the dance movements to the concept, which is 25%, and then the performance, which includes showmanship, mastery, and unity, 25%, their theme and concept, adherence to the cultural theme of the competing group's local festival, 20%, and then their production design, 20%. Their costume, 10%, props, 10%, and then their music, 10%, with a total of 100%. In terms of, or in the category of the street dance competition, their endurance is judged on a 30% basis, choreography 30%, performance which includes showmanship, mastery, and unity 30%,
costume 5%, and then props 5% with a total of 100%. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. 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 Ilo-ilo ang banwa ko, pinakingatlan. Matamis na pulong ang akong gilmakan. Dili ko ikaw, hulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang gintunaan sang kalimayan. The presentation of all contingents must not be less than 8 minutes and not more than 10 minutes and 29 seconds. Ang kalipay. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Dali na ta, magsinadya. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Halabira, halabira. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Halabira, halabira. Kabanwahanan, dali na magsinadya. Ilo-ilo ang banwa ko, pinakingatlan. Matamis na pulong ang akong ginmakan. Dili ko ikaw, hulagan, banwa kong nahamutan. Ikaw ang gintunaan sang kalimayan. Ilonggo, ako nga tunay, na nagapuyo sa higat sang baybay. Manamit, maghihay-hihay, sa taging gustuhon, bugos ang kalipay. Sound check. Ladies and gentlemen, Guban Manughaw-as sang Dumangas. Di napakilala ang Guban Manughaw-as sang Dumangas. Manughaw-as!
inyo masaksihan ang Kabanwahanan sa Kapunungan. Bangros kag sipod sa Dumangas, ginapabugal!
Thank you! Tribu Guban Manughaw-as from the municipality of Dumangas.